friends. Good evening. Oh, gabi na sa labas. Tanaw eh. Wala siya tuloy sa Yeah. Chichika tayo later guys kasi alis na kami ni mother. Ano na sounds ni mother eh. Yeah. Bayo. Amo rin Bayo. So, see you later guys. Later na lang yung chika kasi layas na daw kami. Bye. Finish. Diba, mother? Pero wala kaming nabili na kailangan namin. Kasi wala na. Ha? Wala nang stock. Buti na lang may bilin. Pero aalis na muna kami. Aalis na lang kami bukas para bumili ng mga, some kind of vlog. Wala na si Leblebia, eh. See you! Nakita na yung gigamit na spray. Te! Here's our Christmas tree. Hindi pa tapos. Yan, yung kalat namin. Yan. I'm going to put this outside yung bahay ni Miguel. Kasi dili daan na. Nuggets. Oh. Ha? For Blaine. Wow. Tingnan nyo guys, may kadila doon. Ha? Wow! Madlock si Awi, ana. Wow, kuyawang sashi. Anong nangyari sa picture namin? Who doodled this one? Yeah. Yan. You cannot see me. Wala pang lights yung trees. Ito pa lang. Kasi, nakulangan kami. Ayaw nang mag-turn on ng lights. Kana, asa man. So, tomorrow is Baba and Sashi's Christmas party. And I'm... yeah, party! And I'm going to... What's that called? Wrap their manito-manita. Kasi... Puti lang man itong nita, ang wrap? No, dili. Sakit. Yung kuan kani oh. Basta, eto, I'm gonna wrap it kasi hindi ko pa na-wrap yung manito-manita nila. And I'm gonna resume decorating kasi kulang eh. Wala kaming nabili doon kasi wala naman silang paninda doon sa Gaisano. Grabe. Parang magsasarado na sila. Yeah. Daghan? Wala na. Kapag November, Oh, sa iyo pa man to November dayon. Kita kay sabi natin marami tayong series, wala naman tayong masyad series, na dead na yung mga series natin. But yeah. So I'm just gonna wrap the present to. Is this the one? Oh, this is gourmet. Where's the present, Dai? Where? Dere na, give it to me. Filler kay Kote, oy. Hi, Te. Ako'y rap! Okay, mag-wrap ko na. This one's for you and me, living out our dreams. Akong kanta na, we're right where we should be. And our soft one, all I wanna see is a sky full of lighters. Okay, okay na, rap. Rap, yo. Go ahead. Siya daw mag-rap, tapos hindi siya nag-rap. Hoy, hello. I thought you're gonna rap, ate. Or so, what? What I mean? So, yun na nga, guys. Mag-rap na tayo. Dili. Parang blink. Wala po may puti na dito steady. Blink, ah? Yun lang mo blink ang puti. May blink, na. Dito sila puti nga mo. Blink, pero dili LED. Maday puti, di mo blink. Uli ako na itong pangkuluhan. Hindi. Ako lang daan. Ako lang na, mama. Mama, dako ra kayo. Sakto na, at least ka na. Awi! Wow, Awi, what's that life going on?
Hala. Ay, dala akong You can see my kuan paa. Okay. How will I sit here? Any price, no? Wala siya price. Kani said is made in China. Yay! Finish one. Nag-gift nag-gift. Na-wrap na namin yung mga gift. Yan o. For exchanging gift. Saka sa BFF ni Baba. Ikaw, te, wala kang BFF? You don't give to your BFF? Oo naman na. Uy, pagdali, day. Ano, Siya naman wala ako man gonna nakita write. ko, Oo, Mama. day no timing. Isa yung sulat, ani. Kasi nga sa muhang manita. Rio. Rio? Ah, okay. Rio Roxin. Thanks for the, kung ano yun, ma. Ingon ako ni ate. 50% ma. Yan ang aming, naka-on. Hello! Yan, magsusulat na tayo ng ano. Hello! Grabe, gulong-gulong buhay na. So, you can see Baba's brother. Oh my gosh, I have a bruise here. Did you see that? I don't know kung saan yan galing. So, ano bang gagawin ko? Mag-iron. Magpa-plancha muna ako ng get up ni Baba at Sashi bukas kasi hindi naman to marunong magplancha si ate. Ha? Kay baman ko? Oh, really? Kay baman ko. Really? Di volunteer lang jud kag mag-plan. All of filler kasi Ana, ate. bitaw ko nimo nga mag-ako mag-plan siya. Oh, really, te? You gotta be kidding me, ate. Grabe, magplancha muna ako. Tapos, gabi na, 9:44. Do you like my watch? This is Baba's watch. So, magpaplancha na ako, guys. Grabe. Too much talking. Sabi nila, I talk too much daw. Kids. Finally, natapos na din ako mag-iron. And ate is gonna fit her. No! Her. Wala Wala eh. ay gamay na hairpin ba? Hairpin? Ay pin. Alperel. Hairpin, alperel. Grabe, ang init. And it's already 10. I'm gonna say goodnight na. See you tomorrow again. And yeah, I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And I will see you on my next video. Good night.